lawan nanti dah kemen sim tang mana tu kasni ni kelam ni idon kam hadin kapor bagi poi hangi apor lenti lat umroi ke wan kini kali VIP at nobody's speed kadon ko ke kali ngate bala khambri ya ibadan dikitu kidip bayong na jrong nang ni nang tai nang po na kawan kitu at convoy swa basu her kum lang thari dan nila poi kam sakmat ICR kadon ko ka thar kai kata ini utha utte nang tu na sai utte da kali jungi tengila kemia la harun dan ni poi kum hang the gila yo iba lahap kebaik untuk na tamu blay siya uban bisya ni ba yo ikum ta la kata kaladap ka kali jungi ni hak kemia asurut de dapat kam hang the ni nang bot kampai berkhat balayak nyong hang tu layat ti tai tenrai biya la kaya go dangi la mi nang tinapo autumn festival ni sayo iken utau kena bangi gai itu ibaong tapi iyeng te ani ka jig sngo gilti ani ka jig sngo pang kamen sem bangim siam rasanya kata ka penlong yang apai menta bang keren kam ju kyo andre kemat pai ba ngam ju ting ro kan keren kemai pai ba henrem ta kasnya kyo bang so senai palat denang tak daw ba penlong yang aban wanang ni ka jing bon utau ngilayat baka jing bon jong utau konvoy bom berusyo dakat lusyo iku lang thari iku makin yele atma hato la dadon gatma men hakto kasni kin mare akun to kin her kato hato ki kulay manyada yang i hakpot ma la iku badan ka internal disturbances ka bakraw ha don ki terrorist kampala kang nore ba u happa nya mare haba pisoto pideu phaba pisoto ma pi golong e pisoto ma pi den poi ko por ba biang kimi kham kulan kan dan ko ngom dan traffic jam the one maki both sides maki baro artli ba last do ni kan la sha sho tini perlok janga basang hajan utau kali udah nang ni naliang gadiang utau thar yong sangemong ko to ka seran jong mela kelut wana kong subha utai ba thai kan mau itu banyak ta kali hado mentai kan mau ya kata kaji keren bani wang khang ko to jing khang yat yang balengan khang ki ambulance pimi ki sakot maki gilat andai maki hak tu kasni bapen kelanya ka traffic jam nganya tuok ipi bangi dayo ira la ka jong ka khmat ngong takadaw nga solong guilty ado kata ma bahiw nga khempay perkhat hadu ba pindalay no ginamot kata pihap amadan ti kani hale kadai ka jing tumu kae baja whatever happens for a reason maybe kani ka jing ja kawan kanang mangin play ki khmat jongi enough of the VIP culture Pitharai ngadi tang chief minister ubapol but online ngot ki minister bon kato ne dan mano ki dos la ne mano badan lang kato kali ki babon ki kali la imala isir kai tingam dan ni ndinga syuang bahiu ublay yu bate bi ki baro un sabi sharhak ba phi pin sa yo ka jing jathai ka jing sok ten nakalyang jongi ki pai ba pa nginong enough of this VIP culture we have had it ublay shibon